Okei, sina ka mängid. Okei, aga ma loen 3-ni. 2 ja 3. Ja minust edasi jookse ja nöörist. Siis ka püha meeleolu tuleb ka kohe. Jana. Meie teeme kõige peale kiitimist, et seni kui te seal hobuse järjekorras oodate, saate katsetada. Jonasik. Вот сейчас деток
Хорошо, не переживай. Класс. И что? Подожди. Что будет, если... Вот сюда вот куда нельзя. Вот тут давай. Это же моя машина, йоу. На колени. Видел? Видел.